Evia Malaysia, Mukata, so Hamalay. Amama Bob for the Banamala, Daniel from Yakubana Namaola. Daniel from Makway, Punyaban and Namao Nomogaro. Evia Malaysia, Mukata, so Hamalay. Amama Bob for the Banamala, Daniel from Yakubana Namaola. Oh, we're rubbing your bugs, I Amano magbo photo bana molo Daniel from Makpo Yakubana na maono no galo Alele Daniel from Makpo Yakugana na maono no ge Evia Malaysia Mukata so Hamalay. Amano magbo photo bana mala Daniel from Makpo Yakubana na maono Alele Daniel from Makpo Punyaban and Namao no galo. Evia Malaysia Mukata so Hamalay. Amano magbo photo bana mala Daniel from Makpo Yakubana na maono. Oh, we're rubbing your bugs, I get never got it. Look when you did my go. Oh, we're rubbing your bugs, I get never got it. Look when you did my go. Hallelujah, Daniel from a fire, you're born and I'm no guru. If you have a Malaysia, look at us, so I'm a Yamude. I'm a normal girl for the banana, Daniel from Yakubana and Amaola. Daniel from Yakubana and Amaola no guru. I like my papa. Mukata so I'm a normal girl for the banana, Daniel from Yakubana and Amaola. May you come at you. America Makuo, America Makuo, America Makuo, America Makuo.
Efie boko Nami va evenigba TV. Egba ganyen keke tohe ike nie enya tohe ade jakage enya de ike dafune susu e me dakbebe miakata minoi elabe me ho yo gede ho be yo noi jojo da akbebe miakata minoi ke ameilesiame nyaya jakaga plema epenkwenye apeto Rodo Clement apeto Rodo Clement miega kwefia ewo fie gake egba ale enya leta eva hosianami eye enya peta nya yenye Adjeo pe jesidede which label Adjeo pe jesidede fifia nenya to fiko be ame nya jeto nyonu chichi o kata vazo ajeto loho zo ajeto miano zo ajeto eto fi oba ajeto eto fi oba ajeto gbade mi jibe mi asenu itutu nya aja gome no ita mi anyonu alo mi ano chichi o vazo na ajeto mi jibe mi asegome mata mi ato Mr. Rodo leziame papa wezo wezo va enya trania jaka get plan ayo mazora nyam ke me kumi je mi akwe pata ale ke eyi ma va idami abele me gledo wa enya imi be mi ajaka enye the witch label ajepe jesidede gba mi jibe mi anya nu itutu enya aje ba amenya aje to mi ana onya aje to ale nu iku katutu enya aje afi mi ava gedeme anya po nu itutu wo mi ana ole ale itutu ko aja wo na mi anya ya papa no ka anya aje ayo no badza afiaba nura share shika nkola shiko afiaba ali ye yevoba anything that has name exists tayo nyen kola shi oyoba adzako afiaba ali kakanu kenya adza no obadza mara kuma to mo popo ya na magbulo definition haro gomarareka alla adzashila dictionary ma noba adza oba ameka magical powers alashi or someone who is good at something make anya nanura wira rakore nguma na manye computer wira oba he is a computer wizard wizard afya ba mutri kenya zeto you na ba wizard amaronya electronic wizard amaronya financial wizard enya ma alaka bebedeba ahi ni ke kwa amare atenwo woyike amabubu mo atenwo awo amabubu mo atesegom enya dza ni kenya ni ke no 2000 people daria akpa amaraka kwi etenwo wo numa ike no wi ha amo morogoma sesnawo it's beyond human comprehension amabato bunchi kakama segom ma nyen tututu ya matengo nuka ma la mama afio tengo numa ama it become mystery masegom
mesegom ke efia be amema eze gbogbo tɔxiare ŋusẽ tɔxiare nu tɔxiare le fia be yi amegbetɔ ko nye gake wo nane yi ke ame mate ŋu wo ye ame mete se gɔme o ye nye adzea. Okay, akpe meku ne be ya denu miaƒe nyadzodzroa me koa emɔɖeɖe li atema atsaka kple mi le WhatsApp 054028 5608 054028 9608 054028 9608 alo le YouTube, Facebook enya ike nejibe ya doda alo no ike nejibe ya gblɔ kwa oya de da fuma ne mia kpɔm ha fi ike ne nya mia kpɔm le kwa wo ya ŋlɔ de da fuma be ya me ya la ye mia kpɔm tso afi e na kɔ wo nya akɔ kpedenu papa ebe adza eye be ama wona nane ike wu aleke mio mi kpɔni alo aleke mi nyi alo mia pe susunu egbo mia pe gomesese efia be ele tɔxe de papa mejibe mia get afi kaba mejibe mia get mia pe Africa alo mia pe Ghana akpai to gbɔ be amewo mia kpɔm tso teƒe vovovo Togo Germany teƒewo zã ɖeka medze mia ge ɖe miaƒe Africa ŋutu ya me zi geɖa nu ye dzɔna nye be mianɔwoa ne wonya tsi tso 60 65 70 ma me koa míeyɔna wo be adzetɔ nyɔnu geɖewo eva nye kɔnu alo ritual yo alo custom alo nane ike dzi yim pa kaka mianɔwo nya tsi vie kwa mi bo nya dzetɔ meche manya nu kata fi ne nyɔnuwo o le o be ɖetugbi me o menya na dzetɔ gake no nya tsi do after 60 70 mo me ko zuna dzetɔ de nu ɣaɣla kae le ema me be ne nyɔnuwo tsi do fuma ko te va zuna dzetɔ yo akpe le nyɔ nyateƒe ma stigmatization alo labeling ye magblɔ le ƒegbe me be mabe nyɔnuwoa menɔ gbagbadɔ ma wo research ne makpɔ nu ye tututu tae wo label na nyɔnuwo be adzetɔ elabe ne yi ɖe nɔva we don't have Wizard camp. Okay. We only have witch camp. Wizard camp. Man, like a witch camp. Witch camp. Yeah, witch camp. Maybe unchu jaumela famori. You see, we are all human beings. Ne adzela nyɔnu si kɔ ate anu musu si. Akwami yete nkɔli be wizard. Efia be ne ŋutsu nya dzetɔ, yɔ be wizard. Ne nyɔnu nya dzetɔ, oyɔ ni be witch. Yevuwo de dzesi, wo de vovototo mama. Kake nye ni wizard cap meli o. Kake witch cap yeli. Ema efia be nga nyɔnu wo nemete se gɔme ya o nu tutu te gake menɔ gbagba de be nu tutu te wo le be na nyɔnu tsitsiwo ko be wonya dzetɔ roa ke nu ye nye susu gblɔ na ma ye nye be Roma hi ŋutsuwo no tsina fún afi kuna o. Nyɔnuwo tsina kpɔ nyaga nyɔnuwo nɔ agbetɔ ŋutsu ta gara na ma tsi nenema yo yɔ ne be adzetɔ me research wɔm be ma se nu ma gɔme mi ta nyɔnuwo ko le be na be wonye witch gake mo le be na ŋutsu be enye
adzatoa aha magbagba ma san magom ta meku papa bi agbagba je bi asegome ta nenye be elafi ma emia kosem emia pom nenya nuita ne mia pe de tubio o le de tubi ma lo mia pe nyonyo le de tubi ma o menya na jeto ga kenu nya chi nya hope 70 ma o me ko o tro azu ajeto ne nya nyi kwa me ku ko do dami ne mia khle ne nya kwedo dami me your number ho get me up Facebook, YouTube, come message adara fuma na mi. Papa, ebe agbagba jembe yanya. Be de leke jo afiga ke me get mo. Afi no ita fi which camp o ya liga ke wizard camp malio. Edefu. Asasa. Me va kere nanen. Okay. Ike me majibe mi agedo mi akoda bede do mahi eyena be mi ano de no ho 70 ko ya ko ajava gena do me ha direka ma nene ma ha ko mi no funya wo mo ha meje mi alen ku de dementia. Okay. Meje mi alen ku de dementia no mi akoda bede u katutu nye dementia ye de leke o affect na especially affect na no ko affect na meje mi akora bede no kainye kuhema. Okay. No kai o wona me va klenu chunwa me va sagome be enye kuhia de menye dolele o nyo kaka enye kuhede ike jonade nyonyu oji nenye bo hope bla andrem imelo no claim to dementia ya no no nwa dowa o te dona abe o dola homefia o pa hormone fia o me ganya hormone wa ga you ye mi ape locality alo mi ape Africa ya zigeda mi ape ngodo efi mi ado alo mi woni mi ajira mi ado kyodo me nona homo ta nona gota ta no be yo a jero kyodo for form you o yina de outside be you awonuma ya do you know dogo for form ma o me ganya na monu atro te do wa otoname that is e me khle nu cho wona anu a nu ma wo yina ji ta me va no te me bumcho me va ko be there is the possibility be nu ma ye jonademia no ji odonago for former me yi come ganya ape mo ye o tunawo do gbona be de o geto o ya jegbeji over get o me ganya ape mo ya do your phone now afo kuto leka maglo video doli yike mi ano yawo yiko do for 90 years onu agbeni o for 90 years o lo pa gbede te kaka over o wudo because of these things ike na gapofo ada mi ape technician no o da gede emojina mi ni apo ni be like ni ya glomela eletepe ne gapofo ade kwa mi ape technician me blogger na o da gedeji papa me be ma bia bede egblebe ye research ayi me momo nyeto me research ayi me momo keke me va to the dementia situation no e wona mbe anye eya ejojo de mi ano ya oji afi le mi ape no manya ma ni fu ya wo mode papa nyakae lasio kude mi ape dementia situation ya no ple ni ojojo de mi ano oji yo nyatape dementia magloba chichima dolale onya no ba dementia yevugbe gakanya fagbado memela ta nya glo fagba na me woka emnya kpoma arome wo masafagbo wosa agoma chito dementia agoma pie kunya nunglobi okay nunglobi
na ŋlɔ nu be ewɔna sukuviɖewo hã Okay. gake ame tsitsiwo koŋ yewo wɔna abe ale ne gblɔe na ame tsitsiwo nyɔnuwo koŋ ye wòɖa afu na nyɔnu metsitsiwo megbetɔ ɖe sia ɖe ne tsitsi ma we have 5 senses. Wɔ mi 5 senses. Senses le mia si nye sense of sight, miaƒe nukpɔkpɔ, sense of taste, sense of hearing, sense of smell. Ya me naneke sem ebe ado ya xɔ ya vie kɔ ebe mlɔ anyi ɖe gase xɔnu gake teƒe aƒeƒem gake wɔmi yi ke afɔdzeƒe ƒeƒe sema wɔwɔ efu ɖe ge no ba nugia me ate ŋu mlɔ anyi ɖe afie ta numa nuwo katã enye dɔléle yi ke ame tsitsiwo woto na me eɖewo hã nyɔnu na be no nye be ɖo stage ma dzi ale be ame wotso lɔlɔ tɔxɛ no ame ya no wo kplɔm atu be ama ŋkuvi eve le si eŋu kpɔm gake me ŋu kpɔm o alabe yewo tsitsi ŋkɔ yi be nu yi saita hã egbɔdzɔ ta ya te wòhiã be ame na le woƒe alɔtsinu ɖe asi ne wobe woatso mɔ ma woakpe ɖe ŋuti woatso ma gake nye nya be ame tsitsiwo wotoa nɔnɔme mewo me aro numawo rena fu na wo yi ta toko mie ɖe asi le wo ŋuti ta ne nye be wobe dementia kpie ko nye be yi be susua ƒe akpa yi ke la ŋu aro eɖo ŋku nu dzia afi ma dzia egbɔdzɔ ta megaɖo ŋku enu dzi o aro eŋlɔ nu be eŋlɔ nu be akpe papa akpe kaka ame geɖewoe message wo ɖom ɖa be miaƒe wɔna dzɔdzi na yo meɖe kuku geɖe miaƒe Facebook na like wɔna na share be ame bubu yiwo ke womekpɔ kpe wohã woageɖe wohã woase nya ya elabe nya ya ele vevie ɖe pa edzɔdzɔm ale gbegbe miaƒe ame tsitsiwoa especially nyɔnuwo wofu kpe le enya ya dementia ƒe nya ya ƒe asi me papa ebe efia ko be nuŋlɔbi mexlẽ be eɖewo kura wonɔ enu sem ɖe tome abe nane nya gblɔm nɔ gake naneke meɖiɖim o ta woata ma gblɔ fia be ame aɖe be le yi ke naneke meɖi o ye eganɔ ame ma kpɔm be kpɔm be ame yawoa wonane wɔ wonya dzetɔ because nɔnɔme va gbɔna be ame diadia ƒe nɔnɔme leke ame aɖewo tsona na tso o bedroom o xɔdɔme ayi kitchen ava hall me ava wɔ nugodo ɖe fi ma adzetɔ ko woyɔ ge kaka situation ɖe me wole ike womenya nu yi ke dzɔdzɔm ta ema yi ma bele ne gblɔe na yodze be miakɔ lɔlɔ tɔxɛ akɔna gake awo oye be menya nu tso nu ta la woƒe nuwɔna dɔme vem na mi ame yiwo ke wokɔ mi le ti asie ke wodzi mi wonyi mi ka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  kpɔ mia ta kakakakaka womela dze mi o womewu mi o lo yo xɔ 60 70 afiafi wonyɔ zɔ be edze be ɖevi yawoa mala dze wo elabe fifi woɖo ɖuɖu me ye mi le na dze wo yo okay nyateƒe nyamewo ne gblɔ enye nyateƒe yi te amewo gblɔna be na ame atsi kɔ egatrɔ zu ɖevi anunu wɔme abe ɖevi ene caretakers aro ame yiwo ke nɔna ame tsitsiwo gbɔ le yevublotsi me rowo hena wo aro wotɔ nani hehe tɔxɛ aɖe me ta wosrɔ̃ nu tso ame tsitsi ŋuti ta no nɔnɔme mewo kpɔma meɖena fu na wo elabe wosrɔ̃e hafi va le ame tsitsia gbɔ gake miwo míaƒe afi ya la education ma aro nusɔsrɔ̃ ma meli ye ame yiwo ke le ame tsitsiwo gbɔ wosrɔ̃ numewo ɖeke o
ta totroma va le amea ame kene le gbɔ mese gɔme ta ya etsɔ ne be aro yi atsɔ ne be robuɔ nuɔ wɔm aro yi atsɔ ne be ame le du dzi zi ɖeka gake ye nye be wohama ta la eto heheme ta ewɔ nɛ egbodziri nɛ ene wònɔ anyi ene tsi wònɔ wògbɔ ɖe me hafi wòbia be nu ke dzɔdzɔm ɖe edzi hã. Meku miakpɔ video dometɔ ɖeka ɖeka ɖa nyɔnua enɔ anyi wonɔ ƒom paa labe enya dzetɔ wobe ne gblɔe hã be enya dzetɔ ya hã gblɔ be papa mefa se gɔme be eɖewo kura ne ɖo na stage ɖa ne womenya dzetɔ kura wotɔ gblɔ be yewonya dzetɔ wotɔ te gblɔ be yewonya dzetɔ yi ke womenya dzetɔ because of dɔléle ma. Dɔléle ma ri eye wɔnɛ be wogblɔ nɛ be azetɔe yiwo nye. Meku megbɔna meku meka ɖe dzi be nu ya dzɔdzɔ ma miekpɔ nu yawoe yina dzi nye ya le míaƒe aƒe vovovowo me enɔ nyɔnu tsitsi to ɖa yi ke nɔ agbe kpɔ eƒe agbeta eƒe bla asieke. This is a 90 years woman. Nyɔnu yi ke xɔ ƒle bla asieke kpɔ viawo dzi kpe ɖe nu kaka ɖo ɖoƒe yi ke wòdze woakpe ɖe nu la be eŋlɔ nu be ewɔ leke egblɔ nya yi leke yi ke medze be ne gblɔ ta wofom nenema gbegbe be enya dzetɔ be ne to nyateƒe be menya dzetɔ wònye o hã ne to nyateƒe be menya dzetɔ wònye o hã nenye be wònya dzetɔ ɖe eviawo ɖe ke nane meli woawɔ tso ŋua do woawui boa eɖe ya wofui kaka wòku. Ok, afi ma dzre medze ma ge ɖe me vi ɖe ye nye be ri aro yia sɔfoawo kple enukalawo woda amea asi ahi wogblɔna be yewo kpɔ gbɔgbɔmenukpɔkpɔ be amehia adzeto wònye abe nyɔnu ya ƒom wole fia in particular ro di asi na amea ƒe nuwo ku dzi koa wodeni asi be wodana le akpa ɖe asi be adzetɔe wònye ta wo efɔs ne be ne confess aro ne to nyateƒe ne ko yi de me be adzetɔe yenye ama ne wotsi ɖo stage ma la ekpɔ be ye ma gblɔ be dementia kple nuwo le efu ɖem nɛ ta elɔna be aro gblɔna be adzetɔe yenye. The person is being forced under duress. Wotsɔ tsi aro be wokatem ne be ne gblɔ be adzetɔe yenye ke yi hã evɔvɔ be ƒoƒo aro wɔwo nane ta ye kɔ elɔ be adzetɔe yenye no nye be wònye be se ke no gblɔ be adzetɔe yenye kɔ ke ya egblẽ nya kura ke fia be ke fifia wowu ge ta ame ma ameawo nɔ ƒoƒo in particular mese be amare dalakpa ne ni ya gbɔmeto aro amewo be adzetɔe wònye amewo ke le witch camp hã geɖewo hã alakpa ma le wo da ɖo dzi yewo va do afi ma Gambaga witch camp Gambaga witch camp o lord afi ma gbogbo nomo ele miaƒe nuto masiwo hã ne yi ɖe tsɛtsi aɖewo sɔfowo wo gblɔna be marewo lia gbɔgbɔ le wo si aro wonye adzetɔ ese me ɖe keke de ma bia lo ɔsɔfoa te kpe be adzelama si de mata ma adadza nea ado gbe ɖa ɖe ta wɔ deliverance nea do dze be woawuia. It should be the best solution. Na manya adzetɔ ɖe leke because ama megbetɔ nye
Mekareji be mawu lomi o nya ajeto ji. Anu ma nto rodafu. Ye ma bagloba amafanu kuji. No no vadoma. Ye ojiba yoro gbara. Wotenu adala kpara shuba azatoy nanya. Alaba ruma hiya nura karo ko okola muchu arunu bare. Amana chia yevonu na ro mega no amakasa. Aro mega no anuho. Ta nama saimo aro no dachimo ni omukola ka o aleblaro dala kpara shiba aro globa azatoy wonya. Ta numa enyuka afuram alagbegbeza. Ta fifiala jirulu ha va blali jirre nono mamo muchiba maraka magadala kpara maraka shiba enya azeto nyonu ya ofofoma to nyonu magia ye anu soson edzevava ta etsanu maro do fievoro sobola solomo afaroma no nokuji kwa wobe azetoy nanya wo bloni wo woni alagbegbe wa amu ko na jesena banya tepe ame azetoy kwa erenafu Edefu papa edefu bebe ma biya bede kede abeleke megle dongo mia pesofo abeleke negle o glona be ameya enya ajeto alo ameya inu blem lentio ameya enya kuhia eno wenye kuhia yado ya eyi ke dena funam pa enye enoto wa yo ava agbono be o eno wanya jeto yado ye kra amedumelo abe akpa ine kwe koto pastor papa yeta meje mi nweto fuma mi ayi yado ya nya pasofo wa grobe do menyo kata osofo do wa grobe wa vangogbe eno nya jeto la mesia me elekpele fifiade ameya nyamase wo via nyamase tuno menya noa amede ikepo negbonele kaka gbogbo menya fine osofo ya maybe nevanya 10 years kweya alo 20 years kweya etras yawu eno elabe ya le gbogbo mentome fine osofo ya netras de Neye benya tepenu sema lenu loloma ikenye Christopher lolo lenu de. I think the wisdom should play here. It should be difficult. Asesene mawu pe. Anye no say unless mawi zia maji papa be ne de normal de gole amoko kume banya jeto. Anye no say papa mawu pe amentonto ayo amede kwa. Bayo nanema without wisdom kobe eno wajetoy ye evima wa kakebe kakana sekobo koyi kakodo apema okoyi ojan ono marakure anya sama eglenam ni edo enye bari ni edo ni bari sofo awona ni abluto basenchireni awona nkunu ta amokpo na ba amehia awona nkunu agwonye ba ni asofo ro wo do mora boduma wo be na wona research aro avana glonano alabana amova chechia wo sofo te wo gbona nanu wa onye nyatafa no na ma mekwe mesakpa ma kometutu over kunanu mumecho ameya gbonanu alo leke o kuo numa reporo numa ateyre chechifia
so for Glonoba, Dross and the door, paint and the door. Ella red, aro ella green. Ella green. Ye panyapa, Dross and the door is green. Tawola, uncle Ganova. Ah. Ye do paint through a chilapa. So Hogama. Look at software, wife in Yaba. Software near paint a door, ella green. Gaka. Lengo na tafama adon maramuchu. Yes. Yes. How we are wo zazarofa tamena zazramura. Marapi ave agone sofo. Maybe I may ba benava. Maybe okpakle jradoda la nyisiba maraku nyito. Aro reviare the door, oko yere kodie. Amehia, Ibo, so ye will no. Already, Amoko, so for my jessa hoi. Then you know, Kuana. After you told me I blow, I want ya, and yatafa. Ka Nanya won't on to Daweha. Abu Mugaba Bobomalashi. Asamba, ita mo na Jason na, vevi ta so for wo mo blo ya mo. Bela me so for ako, gbogbo no kola kle maro. Me kuma bi ma bia be so for Oria. Daddy bagbe. Oria nura anuya. Akwame afi ta nuye na wo dowa. Igbowo yi na o do na la gbogboma o do na ave na tana agbona America makuo America makuo America makuo Anale danya famapa Yakuba na mo no balo Yawale so mukata so amanele Amano magbo bodo bana mala danya famapa Yakuba na mo no Anale danya famapa Jonya gwana na mo no balo Oh diabale so mukata so amanele Amano magbo bodo bana mala danya famapa Yakuba na mo no Ta mi do ta flatse be mi chokavie ke mi trogbo enya ya mi blogger haunu mi blogger haunu e kame chochogo papa eno ya blom chosofon be edo hava honanu over honanu ike wona bo ponanu blonale amon ike we be amon kanade oji ale gbegbe tanu fa globe ame anya ajeto kwa evo ife be ke nenye nyai make abonsama ejaipa ife be ekokpe de ka konu amefe pomima ela begba eho na ne ike akoblamo adalakpa nawo atoto aflo ke ega make koge amade ike meva gbo amade ike ya lepe fide fafi menya jimoa ega tras amope tras ma wina ega la padaga no ba me ma jeto ta eya to me gava wu me ma oro if ya be do ma o me no va blenu la me bubu ta eya elepe otaji enu blem cha me yon ga ke ga wo don beno gava wu amo no va blenu cha amo pa pome o kakam so de ko kakam because of enyaya so de ko kakam
because of Eyaya, be also for the be Amea Nyajato. Also for the be Sronye Ajato. Also for the be Nyepe mother-in-law to cry everywhere. Fifia every no they said they get the sorokwa. The mother-in-law is a witch. Almost 90%. Ye also for pakpaji ne mele nkure no also for pakpaji yakata to chop gaka menye nya tepe so for how Fiare church you fiaro room re agata. okay You see ta America so for ika na bi ka nkunu wama iba church ya movana yekpo bosusu because now the thing is competition. Ta they want the number oji bosusu plus susu be na jibe mi ayi de nya tepe so for bo ela be ya do ya mi pombe o ne yi awa ba to ya tepe na so for roli onyo so for onyo ro ha ta flati ni subomo la menye mawo gbagbe subomo la akpe papa birthday especially mi anu miracle nkunu jiji nyaya yewe kaka also for your nseme okobe yume nkunu wo mo kwaje bo wa ji afiada to wa va wo nkunu presu be mi atano yo pe church ya dem ke over la padam na mi kaka gere mi pa hogam mi pa fomeme agble mi pa fome kaka bi anya eno ma jiwo lebenawa ewu gake ajeto me vona mi wuna oko gake ajeto me vona me ma bia me no kai jo afi ajeto mi owu mi akotu ya do mi ko yi cover mi akoyi mi akot mi ko mi abadatu do mi akope mi akokpo fidagbo gake ajeto me vovo mu po de enu kai jo Allo seu Cristo, minha Cristo to allo. Ame yo ka wo nyebubu ba wonya zeto wa. Banya azeto we wonyu. Ta you people were fighting a useless battle, useless battle. Because mama na pokwamba yenye futo aro yenya zeto. Manya azeto onyu. Ye mawu hamate amorega la amamanchi nawo ta nanye ba na nya Kristo to na do baraba amara na kuwa ye rekolo wa malai aro amanure no wa mara ye aro amana ko accident yo ko accident agbadudurama manya mawie ansa agbadudurama Bobo Buhari aro badudurama nchi. God will not answer such prayers that you pray that somebody should have accident. And then surely it came to pass that the person had an accident. Manya mawiere mo amamanchu. Manya mawiere badudurama nchi. That's so for mo aro church mo no you over no badura no boblomba you know you die. You know me wama. Gbogbo to ti yawo ma nanyaba nyagba mara aje okay let me ava benya tepe aje spiritually aja spiritual okuna elu onye gbogbo lokuna wa gbogbo nchina yekuna gbogbo mekuna gbogbo dona la nchina ma etane mi ba mere ne kuwa ne gbogbo ne aja referen na mi yemi wa mere aja mega dodoge aga bagara magugu ma a fight me tare awo nku ye adikokwi ha ba nyana magbadodora mo sama awo na nkuna yite ma afiji munye chechire share madana
church mo kan no gbadora die. Let's pray that I mean atuna tuchinam. I feel very uncomfortable when I listen to those prayers because mawi ka wonye kliwa re even no mama will not permit or will not allow any evil forces to destroy that person. Mawa awa mabatore even no mama ye ni o katan wo atrum akwe yo ba anyu tamaw matere mo yiva sin dore ka muchibari bogbore ka naglim. Okay, mechibe mi ayakpa ikwa mi agatro ide mi anogbo. Abele ikeme predongwa mi yina bododa ko fidagbo ko. Mi va ozigeda mi wuna mi apafuto fidagbo. Mi glena mi dana jodoji. Kemi va peme. Papa zigede mi ameyo ke yina fidama gbeva duna gbeda awu abosa kletomawa. Zigede fidama gbe mi chochochi homa mi de mi ape boyfriend ope home. Mi de amesro ope home. Ne mi chofi ma fi yo ke mi yina enye nu ike me jema wunu nu yo ke mi wona Saturday. Fi yo mi tona enye nu ike ma upe gbogbo ma lo be ya chia kakle mi le mode kenu. Me ma bialo. Ne mi be mi apa gbenono. Mi apa fodede. Webe ma ufe gbogbo ma tama no ikple mi ode. Aje ade funami alo mi ato mi apa gbo ade mo be gbogbo de si ada ta va gble mi adoma. Alo aje kokokoko amere ko anya aje to va de funami. Alo mi apa gbenono ma de jabe mi va mi Friday mi va to bere ga ke mi joa fi yo mi de bara ma woto ni kama. Ga ke ba enya ba ni ya wo me la nouveau ye ne galeji wo me ala ya ma wo ba elu na magbato ba wo ku jiraka la ku magba wono dodro tanu re sharika na wo ma agba wono dodro li ye nouveau ra kamali ikalulu to ba nouveau ye kana wora wo nto ru ku yo muchiu de nouveau ye kana wora ru ku yo muchia ya ye ni nouveau ye kamanyu crown la korenuma o muchila aro o bodia na twe akoko anu hashiwami afaba you have defiled your body you ania afori muchila muchila mauba yaba gbado ko afori so God will not find a dwelling place in that house. Akpe michibe mia akpo enu susua le ni okata mede nuka miawo nuka society yawo nuka mia tawo especially kule mia no pakpaji mi tro mia no pakpaji nuka miawo akopede mia no bele ku nu ya ope jojoma wo ha wata ma find open chifafa Ayo la nyonya ta fama badudura non ple nous sommes education nanya ye ha wo mi la ni ye wo mi fia aba na mara menyi o mara fiana na ni akata it is out of ignorance if ya ba manyama nyai ye we ba ya no ni ho tatapo yo matum ka kan ne ba nous sommes yina amashama ba awo na machi la atrozu revi ibanu wana kle ibanu reshara atrozu revia ye nuro via chichima dolale onya makaraji ba nya kunu blarina nyano na nyeba wuchi ro tapama gakare mi gang no baba nyu hagbaraka ye bona shima ruga godo mashia madog baraba ba wonan na ya agbano jiji ye ma wona agbano jiji ya is a blessing afia baraka wa atichiga avaro sejima nu ya ka nyewo no arunu ya ka wona na amachichiari o gana biaru go ba no we na ire a vivi na ya ro azoji na ya ta rokola nya la gbonye go mara
rokola bobwe bari nyonto mi gara nyaro kima nyakpoba nika manyoba na wana amaro ni wo ga wana wo wana wo gawena amaraka akpe papa akpe aga kokpede no a miape NGO wo magbla allo institutions yo kekpena de nyonu amo never gedeme la blochi abele emi atogblea te foli ike ameyawa oyina okpena donu yaka fi ameli nenema te eva zuna fudena mepa ta mi wotepe ya one mi ano ya ple mi kolono kollo okpede mi anu mi ha mi akpede onu lero ima ya ozu de vio mi kpede onu next week eka leji consider igbona fida tutu ganyi kwa mieleziame mega tanya tohia de majroga mega nglobohe ke enye ameike ho alo noai de wona yajia nkonyenye foli Veronica ke ameiva nozia mena mi pedemian be mi jaka enya tohia epe nkonye Mr. Rodo Clement papa akpeno kaka ke miafe modern to kata Mr. Fomauko akpe ameike lewona nusia nunu Mr. Christian akpe ameyo kata imete ko kata gabo ameyo kata kwere mi arube wona ya ije ye producer amesiame akpene mi akata ke medo ezanui ne mi anu pola kata ple amesiame bye bye ta strong amanu nyamuri amanu amagba foto gbana molo Daniel Fomakpo yakuba hanana ma ono no galo alele Daniel Fomakpo yakuga nana ma ono no ge evi amala sho mukata so amala yemu amanu amagba foto gbana